tu. Hivi ni nani anaweza inua wengine? Ni Mungu oh, ni Mungu tu. Ni Mungu oh, ni Mungu tu. Ni Mungu oh, tegemeo letu. Ni Mungu oh, kimbilio letu. Ni Mungu oh, tegemeo letu. Ni Mungu oh, kimbilio letu. Ni Mungu tu. Nimemuona Mungu nimemuona Mungu na kama siyo Mungu leo mimi ningekuwa wapi? Na kama siyo wewe Mungu leo ningekuwa wapi? Maana umetenda mambo makubwa. Oh Mungu, nilikuwa mtu wa kukataliwa na rafiki zangu, nilikuwa mtu wa kubezwa bezwa na ndugu zangu, lakini leo Baba amenipigania, lakini leo Baba ameniinua, amebadili historia yangu ya nyuma. Baba oh, matendo yake ni ya milele, ahadi zake hazibadiliki. Hivi ni nani anaweza bariki wengine? Ni Mungu tu. Hivi ni nani anaweza inua wengine? Ni Mungu oh, ni Mungu tu. Ni Mungu oh, ni Mungu tu. Ni Mungu oh, tegemeo letu. Ni Mungu oh, kimbilio letu. Ni Mungu oh, tegemeo letu. Ni Mungu oh, kimbilio letu. Ni Mungu tu. Msaada wa kweli, msaada wa kweli, msaada wa kweli unatoka kwake Mungu. Oh, hauna sababu ya kulia tena mama, hauna sababu ya kulia tena, maana Mungu yupo anakutetea. Wewe tulia kwa Mungu atakurejea, 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 wewe tulia kwa Mungu atakurejea. Hivi ni nani anaweza bariki wengine? Ni Mungu tu. Hivi ni nani anaweza inua wengine?